Ndagusuhuje ari nako nguhereza ikaze n'amakuru agezweho ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakwifuriza guhahuka ronkawe tubana umunsi ku munsi n'amakuru agezweho. Rero ntabwo ndi bugutindire, ndakubwira ku ngingo zigera kuri 3 cyangwa enye, maze nkubwire inkuru ziri kwihutirwa zigezweho ku butaka bwa Kongo. Ndabanza nkubwire inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana, uyu ntawuri ni Jarike Habyarimana, ndetse na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, uyu ni perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'agakungu bamaranye iminsi gukurana bya hato na hato inama z'igitaraganya zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abangaba bamaze gushwana, kutumvikana gukomeye, ndetse n'amabanga amwe namwe yamaze kujya hanze. Uratekereza bapfuye iki? Ese amabanga yagiye hanze nayahe? Ndaje mbikubwire, ntabwo ndi bugutindire. Ndakubwira n'indi nkuru ikomeye cyane ivuga neza ko ingabo za Kayumba Nyamwasa, uyu nawe n'umwe mu barwanya leta y'u Rwanda, izi ngabo ziswe P5 ni ingabo ziherereye ku butaka bwa Kongo ndetse zifashwa na leta ya Kongo. Amakuru avuga neza ko zari zaremerewe na leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi ko bazirukana abanyamurenge mu bice bya Minembwe, akaba ariho bagira ku training wing ahazajya hakorerwa imyitozo, ndetse akaba hahinduka n'ibirindiro bikuru cyane by'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi batavuga rumwe na leta, ariko bafashijwe n'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo na leta ya Kongo muri rusange. Biravugwa neza ko izi ngabo zahuye n'uruva gusenya ndetse ma 23 n'amadubu twirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge bongeye gukora ibitangaza. Byagenze gute? Ndabikubwira. Urumva igihombo gikomeye cyane leta y'u Burundi ndetse na Tshisekedi muri rusange ndetse na Kayumba Nyamwasa ubwe n'izi ngabo ze bahuye nazo, amaraso yamenetse. Ndakubwira kandi inkuru zigera kuri 2 zindi zivuga neza ko abanyamurenge bamwe na bamwe bashyizwe imbere ngo bagambanira abanyamurenge. Bivugwa neza ko bari bahawe akayabo k'amafaranga y'amarundi. Biravugwa neza ko abangaba bamwe muri bo bamaze kugenda baburirwa irengero. Ni mu gihe abanyamurenge bari bafashe umwanzuro wo kugambanira abagenzi babo kugira ngo bateranye ma 23 ndetse na rwirwaneho. Bisa nkaho byabapfubanye, wari umugambi wa Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bagonganishe ma 23 ndetse na rwirwaneho, bagamije kugenda bashyira hamwe nk'uko babyemeje. Ibi ndabigarukaho nkubwire uko byaje kurangira, ariko kandi ndanakubwira inkuru zikomeye cyane muzituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba wo kurasana gukomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi, aho bari bahanganye na ma 23. Ahangaha ni mu kibaya cya Rusizi, aho ibitero bikomeye cyane byongeye gukorwa, imbaraga z'umurengeri, imodoka byo ngoko bwa BMW ibi birasakure, ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa tanka zongeye kurekura amarokete. Ma 23 yongeye kwirwanaho nyuma y'uko yarigabwe igitero. Ariko kandi ni iki cyabaye kugira ngo izi ngabo z'abarundi zize kwasiga ubuzima? Ma 23 ishobora kuza kwerekana abasirikare b'abarundi bakuru ndetse n'imirambo yandagaye muri uyu muhanda uturuka Bidegu werekeza mu bice bya Kabunambo. Iyi nkuru ndaje nyikubwire. Reka nkubwire ko ubana nanjye umunsi ku munsi, nkandira like kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro ndetse unakande subscribe. Ngenda kubwira inkuru zigezweho ku butaka bwa Kongo mu mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Turambuka mu Burundi ndetse no mu Rwanda dukomeza tukubwira byinshi cyane bigezweho. Ni inkuru igezweho none hayemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na leta ya Kongo muri rusange bari bafite umugambi wo kuba bafasha ndetse bagakorana bya hafi na Jarike Habyarimana, umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Aba rero bari barapanze umupangu hagati ya leta y'igihugu cy'u Burundi ndetse na leta ya Kongo. Uyu muhungu wa Habyarimana, Jarike Habyarimana, uyu yahamagawe inshuro zirenga 16 ndetse bikavugwa neza ko yakoze inama zitandukanye ndetse akazikorera Kinshasa hamwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, aho yajyagayo mu ibanga rikomeye cyane. Aba bose umugambi wabo wari uwo gushinga igisirikare ndetse bagashinga igisirikare binyuze muri uyu muhungu wa Habyarimana nyine, aho yagombaga ngo kuba ari uyoboye iki gisirikare ndetse ngo kizaza gukuraho ubutegetsi, maze uyu muhungu akazasimbura perezida w'u Rwanda ndetse ngo habayeho imirwano. Ibi nibyo Tshisekedi yashukaga ndetse akoresheje amagambo aremereye cyane, akaza kwifashisha na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwereka ko bamushyigikiye. Ariko se bigenze bite ko bamaze gushwana ku buryo bukomeye cyane? Biravugwa neza ko Jarike Habyarimana yari yemerewe akayabo k'amadolari ndetse akemererwa n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse abarundi bo bari abajyanama, dore ko bo kubijyanye n'ubushobozi bisa naho nabo bagifashwa n'igihugu cya Kongo kugira ngo bohereze abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo guhangana na ma 23. Akayabo rero k'amadolari biravugwa neza
neza ko kari kamaze kwemerwa ndetse kari kamaze kugenda gasinywa, ndetse aya mbere Jean-Luc Habyarimana yari yamaze kuyafata. Aya yari amafaranga yo kugira ngo ajye yifashisha muri deplacement ndetse n'ibindi bikorwa ndetse n'amanama azajya akorana n'abashinzwe igisirikare cye n'ibindi. Ibi Tshisekedi akabikora mu nyungu zo kugira ngo azamufashe gutera u Rwanda, ariko kandi bikaza kuba byakorwa mu izina rya Jean-Luc Habyarimana bidakozwe mu izina ry'igihugu cya Kongo. Amakuru avuga neza ko rero nyuma y'ibiganiro biri kubera mu Busuwisi, aho M23 ikomeje kugenda iganira n'igisirikare cya leta ya Kongo ngo babe bareba uko basoza iyi ntambara nubwo byagoranye. Amakuru avuga neza ko imyanzuro iri kugenda ifatwa, iri kugenda isa naho ifavoreza M23 kuguma muri ibi bice, ndetse bikazagora Jean-Luc Habyarimana ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo gushinga ndetse bagakora training wing y'izi ngabo nk'uko bari babipanze, aho yagombaga kuba mu bice bya Minembwe ndetse n'ibindi bice birimo abanyamurenge, ibice bigari cyane na za Mikenke aho n'inkengero zaho, ndetse nk'uko bitangazwa amakuru avuga neza ko ibice byose by'umurenge byari byamaze kwemererwa izi ngabo. Bivugwa neza ko uyu Jean-Luc Habyarimana azifatanyije na Kayumba Nyamwasa. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu nyuma yo kubona ko amahanga adashyigikiye na gato ya M23 yameneshwa kandi ari abakongomani, byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi ndetse n'uyu muhungu wa Habyarimana bamaze kubona neza ko imigambi yabo yamaze gupfuba, aho bari kuzanyuza ingabo ndetse bakashyira ibirindiro bikomeye cyane. Bisa naho byamaze kugenda bigaragara neza ko bitagikunze. Abanyamurenge nabo bakomeje gukomeza igisirikare cyabo cya Twirwaneho, bakomeje guhangana n'uburenganzira bwabo. Benshi bakundaga kwibaza impamvu ibitero bya Sukhoi ndetse n'izindi kajugujugu n'amadrone bigamije kurimbura imurenge bikomeza kwibasira iki gice. Benshi bakibaza iti abanyamurenge bamaze kugenda bacumura ku gihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi. Benshi ntabwo bigeze bamenya ukuri ko iki gice abanyamurenge batuyemo cyari cyamaze gupangirwa gushyiramo ingabo ndetse gushyirwamo ingabo nyine zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba ariho zijya zikorera imyitozo, akaba ariho kandi zizajya zikorera buri kimwe cyose, bakagira ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za P5, hakaba training wing, hakaba ibindi bikorwa bitandukanye, ari naho izi ngabo ngo zizambukira ziza gutera u Rwanda. Ibi rero bisa naho byamaze gupfuba ndetse byamaze kubapfana, kuko amahanga ntabwo yakemera ko M23 na Twirwaneho bava muri ibi bice nk'uko amasezerano arimo arabivuga kugeza ubu, ahubwo bari kugenda bareba uko amahoro yagaruka, buri wese akaba yaguma mu gice aherereyemo. Ibi rero byatumye gushwana ndetse no kutumvikana bikomeye cyane, aho Jean-Luc Habyarimana yagombaga kwakira indi payment birangira atayibonye. Nyamara Tshisekedi impamvu atabikoze nuko yamaze kubona neza ko imigambi yabo ishobora kuza gupfuba nyuma yuko ahari kuzakirwa izi ngabo, ahubwo hakomeje kugenda hashyirwa defense zikomeye cyane za Twirwaneho ndetse na M23. Ibyo kurimbura abanyamurenge nabyo bikaba bikomeje kugenda bimuteza ibibazo. Amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye nuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bose bari baramaze guhabwa amakuru ko hari abazifashishwa ndetse kugira ngo iki gisirikare cya P5 gikomere, ndetse n'imyitozo yari yaratangiye. Ibi rero byazambye, harimo kutumvikana ndetse no gutangira kumenana amabanga hagati ya Jean-Luc Habyarimana ndetse na Tshisekedi. Ibintu byazambye, ibintu bimeze nabi cyane, ariko kandi ndakubwira neza ko nanone iyi nkuru dukomeza kuyikurikirana zamaze kubyara amahari. Ariko nanone igisirikare cya FDLR amakuru aravuga neza ko hishwe abagera kuri 18 mu bice by'inkengero za Uvira ndetse no mu bice M23 ikomeze kugenda ihanganamo na FDLR. Kisangani hapfuye abandi 20. Ni inkuru zemeza neza ko M23 ikomeze kugenda igerageza kuburizamo ndetse no guhagarika iki gisirikare cya FDLR gikomeje kugenda gifatikanya na FARDC. Ni imirwano iri kubera mu bice bitandukanye, ariko aho turi kwibanda cyane ni hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 iri kuba ihangana n'ibisirikare bigera kuri 6 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ubwo harimo Wazalendo, ingabo z'Abarundi, ingabo za Tanzania, FARDC, akabamo FDLR ndetse n'abandi bacancuro benshi cyane baje gutanga umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru zigezweho nonaha zijyanye n'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru zisangamo igihugu cy'u Rwanda, inkuru zisangamo Burundi ndetse na Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko kandi harimo inkuru zigezweho ziri kuvugwa ku miripuko ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho gutikurana ndetse no gusekurana, gusheringana amabombe ndetse na drone byongeye gukoreshwa. Ni amakuru ngiye kukubwira kandi ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gufatikanya n'igisirikare cyashinzwe na Kayumba Nyamwasa afatanyije na Jean-Luc Habyarimana. Uyu ni umuhungu
umuhungu w'uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu muhungu kandi ari gukoreshwa n'ibihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Ububiligi kugira ngo baze gupanga ndetse baze gukomeza ngo igisirikare bise P5 maze ngo baze guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu muhungu kandi arakora inama z'igitaraganya ndetse zinyuranyuranamo ingendo ava mu Bubiligi yerekeza muri Kongo, aho ari gupanga imipango mibi cyane. Biravugwa neza ko ari gukorana na Kayumba Nyamwasa bakomeje kugenda bagerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse bamaze no gushinga igisirikare bise P5. Ndakubwira neza ko iki gisirikare ari cyo bashaka guha ibirindiro mu Minembwe ndetse n'ahandi babarizwa abanyamurenge. Niyo mpamvu bakomeza kubagabaho ibitero bifashishije igihugu cy'u Burundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo binyuze mu madrone ndetse n'ibindi birokete byinshi cyane. Izi nkuru ndazigusesengurira uraza kumva aho bihuriye no kuba bashaka kurimbura abanyamurenge. Ndakubwira kandi indi nkuru ikomeye cyane, ni inkuru nanone yemeza neza ko igisirikare cyangura cyamaze guhura n'uruva gusenya. Ndakubwira byinshi cyane. Ingabo za Angola zaje gutanga umusada ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zari zaramazwe gushyira mu itsinda rikomeye cyane rikoresha drone ndetse rinakoresha n'ibindi bikoresho bisaba ikoranabuhanga. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko abarenga 28 mu gisirikare cya Angola by'umwihariko mu itsinda rikoresha drone bamaze kuba baraswa ku buryo bukomeye cyane bitabye Imana. Ibyabaje benshi cyane bavuga neza ko aba basirikare bari baraje ndetse barazanye na bagenzi babo ngo bo gukoresha stage mu gukoresha izi drone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ku bufatanye bw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo za Angola. Aba 23 n'amadu bamaze kubahitana, ariko nanone benshi baribaza ukuntu izi ngabo ziza gukorera stage ku buzima bw'abanyamurenge ndetse n'abandi baturage babarizwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko ababarizwa mu bice biri kuberamo imirwano. Iyi ni inkuru ikomeye ariko inkuru isobanuye byinshi, inkuru yanababaje benshi cyane. Ndi bugusobanurire, ntabwo ndi butinde cyane, ndahita nkubwira uko byagenze kugira ngo izi ngabo za Angola zize gupfa ndetse bize kurangira havumbuye n'ukuri. Ubu tuvugana imirambo yabo yamaze kugezwa i Kinshasa aho bitegerejwe kwiza koherezwa muri Angola, maze igikuba cyamaze no gucika ku butaka bwa Angola. Ibi turakomeza kubiganiraho. Nanone kandi ndakubwira neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo by'umwihariko abari gufatikanya ndetse no guha imyitozo ingabo z'igisirikare cya P5. Izi ni ingabo zashinzwe n'uwahoze ari umusirikare ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, uyu ni Kayumba Nyamwasa afatikanyije n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyu nta wundi ni Jean Habyarimana. Aba rero bakomeje kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Inama z'igitaraganya zirakorwa. Izi ni inkuru ngiye kukugezaho ndetse ngusobanurira byinshi cyane, ariko kandi ndahera nanone ku bijyanye n'ingendo za Jean Habyarimana, ariko kandi ndahita nkubwira ku bijyanye n'izi nkuru zikomeye cyane. Ariko reka mbere kuri iyi nkuru iri gutrendinga cyane, nimwe mu nkuru zahogoje ibinyamakuru byinshi cyane. Ingabo za Angola abarenga 28 bishwe. Aba bishwe gute? N'abasirikare bari barazanywe kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ngo baze gutanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse no kurashisha intwaro ziremereye cyane n'ibindi bisaba ikoranabuhanga ryisumbuyeho. Aba kandi bazanywe mu kuza gufatikanya n'abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater ndetse n'irindi tsinda ry'abacancuro baturutse muri Rumania. Biravugwa neza ko kandi habarizwa n'irindi tsinda rikomeye cyane ririmo abasirikare baturutse mu itsinda ry'umucancuro Prigojine. Uyu nguyu yamaze no kwitaba Imana, ariko itsinda rye rikomeye cyane riracyakora. Abangu harimo bake cyane baje gutanga umusada, nibo bafatikanyaga n'izi ngabo za Angola zaje kwegurirwa bimwe mu bikorwa bikomeye cyane byo gukora operation ndetse no kuguruza izi ndege by'umwihariko iza drone. Aba 23 kimara kumenya aho bapangira ibi bitero ndetse naho bakorera izi operation naho bakurikiranira aho urugamba rugeze ndetse nuko biri kugenda, hagabwa igitero gikomeye cyane. Amakuru aravuga neza ko abarenga 28 bapfuye, ariko bikavugwa neza ko harimo n'abasirikare ndetse bivugwa neza ko basoze amasomo ya gisirikare ku butaka bwa Angola, ariko kandi bakaba baje gukora ngo ikimeze nka stage muri uru rugamba. Aho benshi cyane bibaza uko igihugu cya Angola kiri gukorana n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo baze gutanga stage ku basirikare, stage yo kwica ndetse no kurimbura abanyamurenge ndetse n'abandi bari mu bice biri kuberamo imirwano. 23 rero ntabwo yaboroheye, yabarasheho ndetse biza kurangira ngo abarenga 28 bapfuye bitewe nuko batunguwe n'iki gitero ku buryo bukomeye cyane. Ibintu byatangiye gucicikana, amatelefone aranyuranyuranamo. Kisekedi byamucanze, perezida wa Angola isoni zamwishe, arasobanura byinshi cyane kuri leta y'amajoro y'iki gihugu. 23 iricaye igeretse akaguru ku kandi, yakoze operation ndetse yagenze neza. Ibyo benshi bakomeje no kugenda bibaza uko biri buze kurangira. Benshi baremeza neza ko imirambo y'aba basirikare
yamaze kugezwa i Kinshasa nk'uko amakuru abyemeza, ndetse aho basobanura neza ko bari buze kuba bahagurutswa ahangaha ndavuga iyi mirambo yabo yahaguruka i Kinshasa yerekeza ku butaka bwa Angola, aho bivugwa neza ko iki ari ikimwaro gikomeye cyane kandi biri kugenda bigirwa ibanga kugira ngo amahanga adakomeza kugenda veba iki gisirikare cya leta ya Angola cyaje kwijandika mu mirwano y'abavandimwe nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Hakomeje rero kumvikana uruntu ubwo twavuye muri iyo nkuru yabo basirikare bangura bo bamaze no kuba abyitaba Imana. mu 23 yongeye gukomerwa amashyi ndetse na twirwaneho ivuga neza ko ibitero bya drone biza kurasa Minembwe byamaze kugabanya akarindi, ariko nanone amakuru avuga neza ko igisirikare cya P5 ni itsinda ry'abasirikare bashinzwe na n'uwahoze ari umusirikare ukomeye mu ngabo z'u Rwanda wahisemo guhunga igihugu ndetse akaba ikigarasha nk'uko benshi bamwita. Uyu ni Kayumba Nyamwasa, gusa benshi bemeza neza ko afite imigambi itari myiza igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba ari no mpamvu akorana bya hafi n'uyu muhungu wahoze ari perezida uyu wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni Juvenal Habyarimana, umuhungu we nawe yamaze kuba yashyirwa muri iyi genge aho ari gukorana n'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakuru ndetse barimo n'umukuru w'iki gihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bakorana inama umunsi ku munsi n'uyu Jarike Habyarimana ndetse bagakorana inama na Kayumba Nyamwasa ngo barashaka gushinga igisirikare gikomeye cyane cyitwa P5 ndetse baranagishinze, ndetse ngo bashaka kugiha ibirindiro Minembwe ndetse no mu bice bya Murenge, aho ngo bafite gahunda zo kuba bahashinga ibirindiro bikomeye cyane ndetse ngo bakajya bahagira nka training wing azajya hakoreshwa n'igisirikare cyabo. Ibi rero 23 ntabwo iri kubemerera, niyo mpamvu bivugwa neza ko hakomeje kugenda hakorwa inama z'igitaraganya ndetse n'igisirikare cya MRDP gikomeje kugenda kirwanaho gihagarara kuri ubu butaka kugira ngo gikomeze kugenda kirwanaho nk'uko bakomeje kugenda babiririmba ndetse banabisinyira. Aba ni abasirikare benshi cyane bakomeje kugaragaza urukundo kandi bagaragaza ko bafite ishyaka n'umuhate byo kurwanirira iki gice bavukamo kugira ngo kibe cyabohozwa n'aba baturutse mu bice bitandukanye. Bivugwa neza ko ari igisirikare cyashinzwe ndetse ku bufatanye n'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero bisa naho bitari bworoshye ndetse bitari bworohe na gatoya. Nanone amakuru atugiraho n'amakuru avuga neza ko imirambo y'abasirikare bagera kuri 6 b'igisoda cy'u Burundi bamaze kugezwa hakurya ku butaka bw'u Burundi, ariko byateje intugunda zikomeye cyane aho imiryango y'abarundi myinshi cyane yari yateguye imyigaragambyo ikaza kuburizwamo ku gitutu gikomeye cyane cy'inzego z'umutekano zari zafashe umwanzuro wo kuza kuraswa ari wese ushobora kurenga ku mabwiriza bahawe nyuma y'uko bari bapanze kwigaragambya bavuga neza ko batishimira ingabo zabo zikomeje kugenda zigwa kuri ubutaka bwa Kongo. Ntiwikange ndagusuhuje kandi ngo karibu cyane Top Kivu News n'amakuru agezweho hari kuvuga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ndakubwira neza ko ari inkuru zihutirwa cyane. Ndakubwira neza ko Top Kivu News wabyumvishe turibanda ku makuru ari kuvugwa muri Kivu zombi ahakontororwa na 23 ariko hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane iri guhuza iki gisirikare cya 23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Igisirikare cy'u Burundi ndavuga abasoda baturutse hakurya kwa Evariste Ndayishimiye FDNB, abantu bakomeje guhatana ndetse bahura n'uruva gusenya. Ndakubwira neza ko iyi mirwano kandi irimo wazarendura bizi. Ndakubwira neza ko abacanco ndetse n'ingabo zangura nabo bahuye n'uruva gusenya. Ndagusuje ariko ngo nikaze nyine ndakubwira ko wankandira like maze tukajya tubana umunsi ku munsi. Iki ni igitondo gikomeye cyane aho ngiye kukugezaho amakuru akomeye cyane utigeze wumva. Inkuru igezweho 23 yabanje guha isomo rikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu mujyi wa Uvira, aho kugeza kuri ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafite amapeti makuru yiganjemo abasenior officers. 23 yari yamaze kumenya neza aho bategurira urugamba mu centre ya Uvira. Amakuru akavuga neza ko bari bafite inzu irinzwe cyane ndetse ku buryo kuhinjira ndetse no kwegera byari bigoye cyane. Intare za Sarambwe zahagabye ibitero inshuro zigira kuri 3. Abakomando barizwa mu itsinda rikomeye cyane rya 23 babigerageza kugira ngo babasha guhitana cyangwa se kuba baburizamo imigambi ikomeye cyane
iri gupangwa n'izi ngabo z'u Burundi muri ibi bice. Ibi byose ntibyakunze M23 yaje gufata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha drone yo mu bwoko bwa kamikazi. Iyi ni drone nkubwira drone ya kamikazi itandukanye na drone zo mu bwoko bwa CH4 cyangwa se n'izindi rukobutazi cyangwa se n'utundi drone dukoreshwa mu ntambara. Iyi ya kamikazi yo ni drone zirikwaho igisasu cyangwa se ikindi ushaka kujyana ahantu maze yaza kuhagira ikakirekurana yigahita isandara. Ni kamikazi n'ubwiyahuzi. Iyi niyo M23 yakoresheje ndetse itanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse aho bivugwa neza ko abasirikare bakomakomeye ndetse bifashishwa mu gupanga urugamba bamaze kuba bahitanwa n'iyi drone ya M23 ikimeze nko kwihorera ndetse no gutanga isomo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Ni izindi nkuru nkugezaho, ariko iyo ni imwe mu nkuru nyamukuru. Hari inkuru zitugeraho nanone zemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakozweho operasiyo ikomeye cyane n'igisirikare cya M23 mu mujyi wa Uvira. Inda yikubwira, ariko kandi nanakubwira neza ko umunyamakuru wo ku butaka bw'u Burundi ashobora kuba yamaze kuburirwa irengero. Uyu yakoze iki? Ndakubwira kandi muri izi nkuru ko twirwaneho yabashije guhitana abakoruneri bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, by'umwihariko mu itsinda rikomeye cyane ry'abahibu iyi Special Force. Aya makuru ngiye kuyagusesengurira bitewe nuko namaze kukubwira ku bijyanye n'inkuru y'igitero M23 yamaje kugaba ku basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse abayobozi bakuru aho bari baherereye mu nyubako iri mu isantere ya Uvira hariya mu mujyi wa Uvira. Iyi nkuru yo ntabwo ndi bitindeho, ariko kandi namaze kukubwira uko byagenze ndetse gusobanurira impamvu M23 yakoze iyi operasiyo. Ni mu rwego rwo kuburizamo ibitero ndetse n'imigambi mibisha ipangwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko igamije kurasa ndetse no kurimbura minembwe, dore ko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babyiyemeje. Ariko kandi M23 na MRDP, izi ngabo za twirwaneho zibarizwa mu mutwe w'abanyamurenge, nazo zikomeza kugenda zirwanaho. Reka mbanze nkwinjize mu nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bo mu itsinda ridasanzwe rya Special Force bongeye kwinjirira ku buryo bukomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. N'amakuru yagaragaye ko operasiyo yakozwe iturutse Kabunambo ya mbere, ndetse bikavugwa neza ko yari yapanzwe nuko igisirikare cya M23 cyari cyamaze gutega umutego umeze nkaho ari umushibuka, ndetse M23 yamaze kuzenguruka ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bari mu bitero bikomeye cyane baturutse Mikenke. M23 bareka bamaze kugenda ibirometero hejuru ya 2 itangira kunyuza ingabo inyuma izazengurutse Kabunambo ya kabiri, maze biza kurangira zifashe umwanzuro wo gutangira gusheringa. Iyi operasiyo yagenze neza ku buryo bivugwa neza ko ingabo za leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi zatatanye cyane. Wazarendo zitangira kurasa mu kirere ndetse zaheze mu ishamba rya Mikenke. N'amakuru agaragaza neza ko M23 hano yahise yafatira intwaro zikomeye cyane n'amasasu, ibyo abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarundi batabashije kwirukankana muri uwo muhanda mugari unyura muri iri shyamba. Ambushi ndetse n'ibitero byo gusheringa urufaya nibyo M23 yakoreye icyarimwe biza kurangira izengurutse izi ngabo. Amakuru aravuga neza ko kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje gukora uko gishoboye kose ngo kirwaneho muri ibice, nyamara biza kurangira bitagenze neza nk'uko amakuru abigaragaza. Abaturage benshi babonye ibingibi bavuga neza ko nubwo bari bakiryamye ariko babonye urufaya rw'amasasu menshi cyane guhera mu gitondo hagana saa 10 ndetse no kugera mu rukerera nk'uko bagenda babitangaza. Ariko kandi bakaba bamaze kumenyera amasasu nubwo akabi katamenyerwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'abaturage baherereye kwa buriya butaka batubwiye neza ko amasasu yabaye menshi cyane, ndetse batangiye kumva imbunda ziganjemo iziremereye. Batangira gusohoka hanze, ariko baza kubona neza ko M23 ariyo iri kudomina cyangwa se iri guhashya isubiza inyuma izi ngabo za leta ya Kongo. Bafata umwanzuro wo kwiryamira. Ibigaragaza icyizere gikomeye cyane izi ngabo za M23 zamaze kurema muri aba baturage. Ibintu bigaragazwa nuko iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kigarurira imitima. Ni ibintu byagaragaje neza ko iyi operasiyo yanagenze neza nk'uko amakuru abivuga. Nanone kandi ndakubwira indi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza gukora uko gishoboye ngo giteranye igisirikare cya M23 ndetse n'abarubarizwa mu mutwe wa MRDP twirwana izi ngabo z'amanyamurenge. Nk'uko amakuru agenda bigaragaza, abanyamurenge bakomeje kugenda bashyirwamo ibishuko ndetse berekwa ngo ukuntu bashobora gukorana n'ingabo z'u Burundi, ariko basaze basizoye ndetse baravuga neza ko badashobora kwemera gukorana n'ingabo z'u Burundi zabarebereye igihe kinini cyane kandi zikomeza kugenda zibagabaho ibitero. Bibaza uko ukwica ashobora kugukiza ndetse n'iki cyaba gihindutse. Ibi kandi birakomeza kugenda bishimangirwa nuko igisirikare cya
MRDP cyakomeje kugenda gitera utwatsi ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bibagabwaho n'ingabo za leta ya Kongo n'abarundi, bagakomeza kwerekana neza ko umugambi mubisha w'ingabo z'u Burundi ugamije kuba wabacamo ibice badashobora kugeraho, mu gihe bari kubona neza ko ahubwo icyo barwanira gihujwe na M23 ndetse na MRDP bagomba gushyira hamwe ibikomeje guhangayikisha ingabo z'abarundi. Iyi ni propaganda yatangijwe na leta ya Bujumbura ndetse na leta ya Kinshasa kugira ngo barebe uko bagonganya M23 ndetse na MRDP, bitewe nuko bamaze gushyira imbaraga hamwe bakomeje kugenda barwana ndetse barwanira intego imwe yo kubohora ndetse no kuba bagerageza gusubiza abaturage bahunze mu buzima busanzwe ndetse bakarwanira uburenganzira bwabo bwo kongera kugira igihugu, dore ko bakomeza kugenda bameneshwa. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi barabarizwa mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo ndavuga muri Uvira n'inkengero zaho, ibice bitandukanye aho bakomeje guhangana n'ingabo z'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone ni amakuru atugeraho yemeza neza ko umunyamakuru wabajije perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva ibibazo byinshi cyane bikaza kurangira yivuyemo, yamaze guhigishwa uruhindi. Biravugwa neza ko ishyaka riri ku butegetsi ryamaze kuvuga neza ko uyu muhungu yamaze kugaragara nk'umugambanyi, ngo yabajije perezida ibibazo byinshi cyane ndetse biza gutuma perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yinyuramo ibyo benshi cyane bavuga neza ko ibi ngibi bitari bikwiye kugira uwo byegekwaho, kuko perezida afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka ndetse agasubiza icyo ashaka nk'umuntu mukuru, ariko aba ntibabyumva. Baravuga ko uyu munyamakuru afite abamutumye. Iyi nkuru ye turakomeza kuyitoza, turaza kugenda tuyibabwira, ari nako nkubwira indi nkuru ikomeye cyane. Amakuru atugira hano nene aravuga neza ko Twirwaneho yamaze guhitana abakoloneli 3 b'igisirikare cy'abahibu. Iyi ni special force ikomeye cyane ibarizwa mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi ngo niyitabaraho rukomeye, abakoloneli bagera kuri 3 bishwe gute. Ni operasiyo ikomeye cyane, ubwo aba bakoloneli bari bayoboye ibitero byerekeza Iminembwe ndetse M23 ifatikanyije na MRDP Twirwaneho baza gutega amagrenade mu nzira ahagombaga kunyura imodoka irimo aba bakoloneli, ibyaje gutuma bahita bitaba Imana. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko irari isomo rikomeye cyane iki gisirikare cya M23 cyongeye gutanga nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Nanone inkuru y'incambwonko ku gisirikare cya leta ya Kongo nuko bivugwa neza ko ibiganiro biri kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi bitari buze gutanga umusaruro uwo ari wo wose uri avantage ku gisirikare cya leta, ahubwo bisa nkaho M23 ari kugenda ibyungukiramo ibigiriramo amahirwe. Ibi turakomeza kugenda tubiganiraho.